Paolienlal Hoakip sidi madi yam sathiba ko madi yam sathiba Manipur si tangdu rita handaba the Manipur si ing taphandaba na chagana ngasagi Manipur thoiba crime sigi men accused Manipur thoiba koi chahi ani ga tha mari helaba su makuki terrorist singi langi men accused masing thibada one of them yawu yaba dugumba mioi amani habada ka shu hen ngai oide Paolienlal Hoakip ai nipa si magi khoi ka shu magi horpham magi oirkhiyo phiyom ka shu thigan ngam thongta de ko sidoi pali magi affidavit yauri sing magi pokpa father ba to mang lor thamagi yauri ko ai pande yauri anang sagi magi 1974 matam sida magi lakhiba history me am palang ri pramani ko adu Manipur si ekoi yam sathiri si kanoni da yamna historical wari liba matam da wari se tabi da basne yam sathiri si ko wari tabi de center level leader sin wari tabi de Manipur history ki wari na bi de Manipur thoiba khoi illegal oiba loan yadaba loan logi against thok tori kangbu sing tori thok sing gi matang da ne ai sigi leiriba sai gi leiriba ground gi reality khuding makse libi gi domin trite yes libi da mi leitra bari ka dawre sidagi de masong phangatna masida masong phangatna mamai thegatna masida ek ta leibak mushiba saba dagi khoi je leibak ke ka tho doni khan kangbu sing je delhi yor kan da phi masu awon mam selaga dum laga sai sai yor kan da jantra mantra ko no type da khoi gi khar chap chatok dor laga bus lebo ko jan ko na khoi haijening si Howjik Honorable Prime Minister Berki Honorable Prime Minister na Manipur India ki manungda illegal immigrant ki wathok se no compromise haigare then Home Minister na India ki laimai da 0.01% drug ki matang da compromise ro haigare ko adu Manipur da phari ba drug crore kunthra gi phari ba nifu gi phari ba notice da phari ba crore sam gi phare crore sam nifu gi phare adi ngara na handa moi police ni report ni kangpokpi gi da sanapati gi da area khar da ekoi kaino low kaino ko low acre ko low acre tarawum doi popi thana na ba yathat lamba khoi magi village chip tu da warning to gre ga hai ko ngai tro sai da mi gi dukan masa ma phau ne har di ngasai gi kaino tha taruk jen da tha pan jen har ne ba ko dukan adu ju phake taru bai da re ko phake taru bagi phake taru mi hai da mukta jen thang ne ba khoi gi agi di moi agi di low acre tarawum doi ko tho le ramba village chip to matu manau to na warning to gre hai gre ga hai dro ngai tro de na mana ko maru han bada ko gi piala matung da no mai ka thra khidana ko no mai bang maru taraw ka thra khidana piala mang ni ko du adu su onje laga pha ge ra pun ge ra kap na ge ra to ge di hai draga makha ta na no mai kap ka no warning to gre ga hai dro si yam nu ngai pot na mani du na Paolienlal Hoakip na tawri ba affidavit iri ba mai masa nupi ga hoi lan ma chumba du khang de ko iri ko podi betu hai ja bani mai masa nupi ga maga sahi mari ga khena ba ko si ju ngan ngai ode na chen jan ko am di ko ngan ngai ode ai ma si ai koi na sum aga ko myam thena la mina su ko ma ju ko ngan ngai tre ba last di koi khar le ga di koi gi kon da koi gi sumang la da ga koi gi nok phodi da he yaw bu do koi gi nang poi ba ima do ina haline ga na haira ga ju dum thajan no dore ba ko ai poi ba ima do nang poi ba ima do aina haline ga haibda dum thajan na bim lak tore ba last ko ai pole ba ima do aina hale ga la di mama podo lukhale ene ko oja ka pur lushale ene ko ado si ka chungani ga oidre isan sala na sahi ani ga thamari ma sujala ba du gum lam si da BJP gi lady ba du gum top leader sing na Manipur thugai na phona ba BJP gi MLA tara ko kuki gi MLA tara sing mathakta e single word ngasi ba waim da haida ba je masida gi ngani ga leita ba je ko ani sudre malem da ko aduna haju shu mangai lan je tadam shale haju no ka na lepe loire haju chat pa yadri prime minister na nabi chapa yalani hai home minister na aya bi thokra yadri chan ko yadri si jo he ke do kani hangbra si ju tanja ma da yare hai kan da di horeng sagi BJP gi top leader man thola di don thingal ani kos ko en to bi ni ne ga don thingal ani ngai to ni la je loina ka to sin me yam director na film writer amana film ibada ne film dugi tangkhai di chale khoi gi ngai che ko loira ka to sin je khoi prajam yam khange ko ka le ga hero yam thola kini don ga thinna na ko ma sida ai khoi gi honorable prime minister ngara nan lakpiram bodu mayam na pamisi miyang apama spiram de ha bodu sumna kangu kre ha ga lakibo kuma nei na biu ne ga ha ga lai mi ko khoi ju confuse ka sa le khoi na pam MLA Mapan Minister Ani Yauri Bani Masida Makogi Matakta disciplinary action lokat biu maruina akogi visa bigi site ki Yauri Batare habatare Makosi Matakta disciplinary action lokat biu Makosi disqualify to Gudabani Habigi Pota demands it Tauraga Sulai phone na Makosina separate administration ki demands in Manipur dagi talakpani Maramaduna House Fawda Maduna Maramorakana Manipurda Hariba Kuki Amadi Meitei community and say Jangna Bayada Bagi trust deficit in a bagi koi Meitei Hariba Zati se husik
togan togan national highways in the chatpa yadabagi port amakaksu laribani hariba manipur gi integrity da phone sinara aba misak sing sigi matakta specially khoi leader ariba Paolienlal Hoakip ma sigi matakta ngasi faw the disciplinary action lakhotriba karigino ma se disqualify tawdabani habagi join affidavit amakak pisan bani masi thegabsu thengna pishalei but adubu माके मतकता एक्शन लखलकद्रा डिस्क्वालिफाई तहलकद्रा हाबसिदी खगी मसगी थाजबा पॉसिबिलिटीज दि किता नेमबगी अखोई प्रजासिंग द उबाय तने मांगथक एक्शन लखतना लाखदना मरमर कांदा हदकी लोकल बेस्ट स्टेप्स सिदि कयामु यामना खगी पॉजिटिव इफेक्ट ओइगनी हाना खनबी कमाय थमिनी हान मतद नोटिस विंडो यंगबिरिबा मणिपुर की प्रजा खुदिंग का नुचरी रनंगसगी पेरेंटेशन यंगबिरिबा मा शांति मदि कोई तमक बोर्डी लाक्ट्री लानी ना हाइबिरी मदि होश बिरिबा चंचान मदि होश ताखुद में का नुचरी चंचान मणिपुर से कोई इपाई पुना सही लिसिंग मरी मांगी पुआरी लेबा दुगुंबा हमने हिस्टोरिकल लेबा प्लेस हाइदारे को कोई ब्रिटिश ना गाय खुनु उलम दुगुंबा इमा लेबा मणिपुर से कोई ngasi malemgi masak nairo mioi kaya mana manipur history ji ko naira matungda koi picture su ima leba manipur se dum honor haidare ko respect magi to khum to bai kai khunu utpa dum order lai masagi top top magun haidare masagi loan ye ko masagi culture masagi philosophy masagi everything ko tim water lai jira ko dugumba apik pa state amo jira ga su ko manim khatam lai jira maleba amani ha singa si malemgi koi miam khudi mun phum khudi mun koi khangner lai badugumba chen bi yaro da pot makhani yes aduna masai koina tiang khaba politically koina ngasi indagi politics ki manungda tiang khaba mas khara dai koi yam ang po thong khara u phangi manipur aduna manipur da ina mamang haijagi hibaduni manipur da tasengna koi Guinness World Record chanba ya badugumba MLS me am leire ko leaders me am leire then ngasai gi dum loina mutna de ko break of me am leire then kana me am lei ko khangai me am lei aduna suma me am ji koi ne he koi haijabado tangai fadna Guinness World Record PDC ang pa mayam gi marakta khwaidagi tok tok ang pa mayam khangalaga pibne haijari ba ko Guinness World Record je ko adugumba yamna tamthira ba yam sathiba adugumba Guinness World Record tu koi pi na bagi award tu pi na bagi khangan pada manipur lai ba dum political leader khara khangan pada koi yamna kasu hena nai narut na haitare ko yam line pi bi adugumba leader khara di dum lai haiba si mo haijagi ba Paolienlal Hoakip se koi na kanano na koi sum yengo ta ngasi koi khudam moina koi gi Thadou gi leader am haitare ko koi lan thang Hoakip yaure Meitei gi na People's Alliance for Peace and Progress hai ko adugi koi gi representative Bobby hai ko koi ani ngasi bharki aduguma president da koi gi through governor gi thang da koi memorandum pi gre ko kama memorandum haitare ga di hoji Paolienlal Hoakip se ma ji 3rd June ko 23rd June 1974 da pu e hai gi magi election gi affidavit da i gi report am lai re then ma ji kama party da job no BJP da job ni hai ba jum lai re then ma ji yam ngakpa yamna khoi ngasai gi yamna khoi yam interesting oiba pot amna keno hairaga na magi affidavit sida ma masaji sahi si khoi 46 shure na mana claim torga affidavit e use sida magi daughter ko magi masa no pisna sahi ni phuni thoi sui na i bagi report khoi theng na re ji ko achi khoi na ba te india gi le hindu paper da su yaure ato to khoi local paper da su yaure then magi affidavit da message yam clear no i re masi Guinness World Record da piri ba akpa mayam jigi oiba magi tawbungam sakti mayam du utpada tok tok pa amuk universe amadi lakho gumba khoi gno ne agak pamane ba sisu ko mapa na sahi ni futar shure masa na pina sahi ni futar shure hai ba se sagi area da khoi pura confusing ma ko khoi alien la su manipur gi laimai pitri gi laimai da gi lakpa alien ma la su ai khoi alien da question hanga ju alien na pingam do mandre ba si question je ko ana sugma mayam agak pa mayam sigi marak si da tangai padana hajik si lamna Hoakip ka aduga Bobby Singh na piri ba magi khuyek piri ba kano si palisi Mazing sagi any cookie tribe ki mutan sun palli ko masi mongonda lady aswe me am jini palli any cookie tribe si 1974 mana pok matam da 1974 da pok matam da any cookie tribe ai si ekoi gi india gi lei badu citizen amagi banung lei ta badung ba sagi kambu mani su palli ko adu any cookie tribe se handaki lakhriba government hai tare si any cookie tribe si lokthok no honar matam da ko lokthok kinam honar matam da sagi lokthok pa yadana bi damak ta khogi yam conspiracy man lokthuk na man badug man lana ma khuseng mi lana ma thole ba simo dum highlight tar palli hai tare ko adu khoina ngai je khoina ngai si ngasi topic si da khoina ngasagi only thing Paolienlal Hoakip ka khoina nei na ba je ta ngai phat nai okhna di ma se hoi specially magi manungi lei ba ka mayam hin putho nei na ba du di manum sare adu nei na ba si BJP gi MLA tara yes BJP gi MLA tara de BJP gi MLA manga BJP gi MLA manga KP gi ani ko adagi den independent da ama aduga JDU da ani ko ado
independent da yauri ba ngasai gi khoi cameo Hoakip hangsing ne adagi kaino chilun thang ne ko singhat ki ne cycle ni ani simadi independent ni ko agar magi tuan ba KP gi magi tuan ba party gi mi ni ko simu tuan tham gi je ko ne independent da kari ba ngasai gi saitu gi Hoklen kipgen ha ba ni pa ju independent ga jabani BJP dagi tarang na karag lay ba moy manga ko Lepaw Hoakip adagi nemsa kipgen ado ani si yamna ngakpo si ngasai gi government magi manung da Perfili was a minister oina manipur thugai hagal ibu kangmuni ko masi mung ngakpose mungakpose malem gi hajik lai sathire hai ba dugumba lebak khoi Nigeria daga sallaga khoi gi ngasai duwari li rozu masi kai masa minister oina against terrorist ki thok tawbada adum government ya lai basi masi bu karam lebak sadagi ga hangbada khoi ngai ka no hairani haidari san ko adna yam ngak po ni ko si masum nei na si ko daga ngasagi bonjagin balte ko thalon gi legre adagi lenmang Hoakip legre pore Hoakip legre adu ngasagi moi manga kari ba manga sigi manung da BJP gi lei ba dugumba top leader na tagna BJP gi lei ba mai constitution manung lei ba bylaw si da leibak thukai na honna ba ko moina sarkar am pai le kan da moina ngasagi sarkar pai ba manung ji mi ni ngasi mogi ba thokte action la khutta ba ba ji musu masi ngai oidre da ichan jan ko angak pani hair gum sida masi ko angak pani haiba dugi ona taina bada ko khoi ngai oidre na thamaji ko mardi tawbangam ba sakti bai kangbu na tawgen khala di roin tawbang anu ngami ko koi honorable prime minister si 75 years cross tawre ko mamang di moi BJP ge katakari kata haibra kai no khoi haiba haiba hajadi ko mogi top leader sing je 75 years suraga di moi kari haini party dik pothan ba advisory lehen mo khol mo yam pan mo yagi ko adubu honorable prime minister ge di Tabak pothan madi lai na 75 years subagi koi amta udaba sin mayam koi ui ko koi ui hai badi koi gi honorable prime minister gi ngasagi sahi humdrawa shur ko magi birthday da side lai koi top leader mayama makut koi moja ga sang upaga koi gi adum labi siang ba adagi koi gi khara karai ni honorable prime minister gi ka ko usari upi ni ko koi gi honorable prime minister gi sahi humdrawa subagi mapuk nomita koi amta udaba pot khara hai tare ko yamna koi gi top leader khara hai tare ko tawbangam ba khara akhoi ma khudang ji akhoi glove ka upakan da akhoi adum khara phatau di siang ma khotpa akhoi lu nan ba gi mong ma mi ta ba du ui hai tare ko masi yam phai ka no masi ngani ngai oi da phot mani aduna manipur thugai dore manipur kanana phona matam da manipur gi leiriba akhoi gi leim saktam si kai na phona matam da kana kai dori ga si sungdi usunda ba ko sunda kana si lore haji gon chahi ani ka tha mari ro hare haji ko Paolienlal Hoakip na hagi bawari mayam jing si koi pushida kaubung amoy da bako koi fo yam na kana hani koi thamoi da taning ko haraga di tangai phadna se jiri gi accident ko angang ahun piom har ki ba accident du da Paolienlal Hoakip masa mangna ko MLA masa mangna laman khumani kan hagi baw khalon se asi manipur gi praja minon na kaubung amoy da badu ma voice piba manipur thugai na hona ba chaw yam chaw role lo badu ba terrorist gi father of the terrorist side ko terrorism gi magi mapa hai tare mapa pu hai tare dugum oi riba Paolienlal Hoakip se asi bawda party gi level da hoi kanogum ba khoi gi ato ba khoi gi civil society organization gi level ba khoi gi Manipur People's Alliance for Peace and Progress ko badugum ba lup amagi organization amagi khoi gi oja bobina adagi khoi gi tongan ba khoi gi Thadou gi lamsa Hoakip na khoi magi lei riba FDP di yauri ba choi me anu puthu kan da masi disqualify ta godo ni irakosi di khoi haibani ko tawbi da na amani asoi me am le ha ko do ang ko me am le ha do thu uli jibu di am phare tabu sidai khwale hang ko ma ha ta di party gi manung gi le ri ba party na ngasi bhaw da BJP ju mangai JDU ju mangai ko atai di hajar roi ko atai KPA ka ri ba independent ka ri kangbu sing si di moi di manipur thuai ba du yaw jare tabu to khai na as a party gi oina JDU ju mangai ko gi tipai muki ka ri ba sanate ka ri ba dagi hana gi former DG oramba ko LM khokte ko Jampur gi khoi Jampur di karak pa khoi JDU gi adu mami oi moi si haji pudi JDU di hayat de moi si dum BJP de mer section gi phim le ko adubu JDU gi sumagi to humtok pa ko to humtok pa magi proceeding ma le phim thuina party gi ko ngai ten si dum mitung ina pangjong chung ya da ba him nei ngata ni permani ko aduna to humtok pa party magi le riba ngasai manungi quorum manungi le riba magi to humtok lo ko humtok action yam lokota bida yenga le kamu sing ju chan chan ma se angak ko singi mer ta khwai ko ma su dum haiba da su ngai ngai oi tare ko duna Paolienlal Hoakip ko sidi tangai phadna chan ekoi hoi ma disqualify tagodo buni magi asuba chile mayam di ire ko mayam iba mayam jing je hasu se
loina to fo kanda union home minister na ke dawre ekhoi moi di lai na micham hatpa espa logi me ko thok tori badung terrorist du bauda kai ne moi je yai ha moi je ma thok to wa yai Indian citizen ola bani moi je aduna shoe extension to do bani kai na thok sang do khri ma aduna jan jan ko ka shum da wala laite shoe extension ge ya bi thok kare sahi ma permit bi thok kare lambi sorok ta hojik khaining pisa khairo haning pisa ga no haning ma mi halo phaning ma mi pharo lut toning ma to ro hai bi ngong ma dang asi to thok kare no ja dena mana khaining ko ju hai khmena je ko handaki third May dagina third May to di din dagina ngasi phawbuda aikhoi almost sei ani ga tha mari manga phajal eko sigi manungda kuki terrorist na fong na hatkiba ko kuki terrorist na fong mai ka ba hatkiba state security force masing kya no central security force masing kya no je ipong phon khang punga tani jan jan ko asu mayam sing mathak ta ngasi phawbuda ngasi kare hai ni central government ngasi phawbuda mogi mathak ta kari action lakhol lagi habaji maju oi NIA na investigation tawre ko le whatever phala mayam hairi ko ngasi ju khoina ujama tanda ngasai gi manipur gi manipur police ani harpa chena ba dugumba kuki miyo ma bel pi gre ngasi khabar ta thena ka ka ngasai facebook song ke thenai ko chumba mogi yam sathi ma chat yam je jan jan ka shungani ngai leite adu naji le fem ji Paolienlal Hoakip chili ma di yam sathi ba ko adi yam sathi ba manipur si tangdu le ta handa ba ta manipur si ing ta phanda ba na ta gan ngasai manipur thoi ba crime ji main accused manipur thoi ba koi chahi ani ga tha mari hela ba chu ma kuki terrorist gi langi main accused masing thi ba one of them yawu ya ba dugumba miyo amani ha ba da ka shu hen ngai oide Paolienlal Hoakip ba nipa ji magi khoi ka shu magi horpham magi orakhiyo phiom ka shu thigan ngam thokta de ko sidoi palli magi affidavit yauri sing magi po father ba to mang lor thamagi yauri ko ai pande yauri anang sagi magi 1974 matam se da magi lakhiba history me am palang an ri pramani ko adu manipur si ekhoi yam sathiri si kanoni da yamna historical wari li matam da wari se tabi da basne yam sathiri si ko wari tabi de center gi level leadership wari tabi de manipur history gi wari na bi de manipur thoiba khogi illegal oiba loan yadaba logi against thok tori kangbu sing tori thok sing gi matang da ne ai sigi leiriba sai gi leiriba ground gi reality khuding makse libi gi domin trite yes ada libi da mi leitra bari ka dawre sidagi de masong phangatna masida masong phangatna mamai thegatna masida ek ta leibak musiba saba dagi khoi je leibak ke ka tho do ne khan kangbu sing je delhi yor kan da phi masu awon mam selaga dum laga sai sai yor kan da jantra mantra ko no type da khogi khar sap chatok dor laga bus lebo ko jan ko na khoi haijening si howjik honorable prime minister na manipur india gi manungda illegal immigrant gi wathok se no compromise haigre then union home minister na india gi laimai da 0.01% drug ki matang da compromise ro haigre ko adu manipur da phari ba drug crore kunthra gi phari ba nifu gi phari ba notice da phari ba crore sam gi phare crore sam nifu gi phare adi ngara na handa moi police ni bi report ni kangpok pi gi da senapati gi da area khar da ekoi kaino low acre ko low acre tarawm doi popi thana na ba yathat lamba khoi magi village chip tu da warning to gre ga hai ko ngai tro sai da mi gi dukan ma sa ma phau ne har di ngasai gi kaino tha taruk jen da tha pan jen har ne ba ko dukan adu ju phake taru bai da re ko phake taru bagi phake taru mi hai da mukta jen thong ne ba khoi gi agi di moi agi di low acre tarawm doi ko tho le ramba village chip to matu manau to na warning to gre hai gre ga hai dro ngai tro de na mana ko maru han bada ko gi piala matung da no mai ka thra khidana ko no mai bang maru taraw ka thra khidana piala mang ni ko to so adu so onje laga pha ge ra pun ge ra kap na ge ra to ge hai draga makata na no mai kap ka no warning to gre ga hai dro si yam nungai pot na mani duna Paolienlal Hoakip na tawri ba affidavit iri ba mai masa nupi ga oi lan ma chumba du khang de ko ira ko podi butung hai ja bani mai masa nupi ga maga sahi mari ga khena ba ko si ju ngan ngai ode na chen chan ko am de ko ngan ngai ode ai ma si ai ko na sum aga ko me am thena la mina su ko mu ju ko ngan ngai tre ba last di ko khar le ga di ko gi ko da ko gi sumang la daga ko gi nok phodi da he yaw bu do ko gi nang poiba ima do ina haline ga na haira ga ju dum thajan no dore ba ko ai poiba ima do nang poiba ima do aina haline ga haibda dum thajan na bim lak tore ba last ko ai pole be ima do aina hale ga la di mama podo lukhale ene ko oja ka puru lushale ene ko ado si ka shungani ga oidre isan sala na sahi ani ga thamari ma su la ba du gum lam si da BJP gi leiri ba du gum top leader sing na manipur thugai na phona ba BJP gi MLA tara ko kuki gi MLA tara sing mathakta e single word ngasi ba waim da haida ba je masida gi ngi ngai leita ba je ko ani shudre malem da ko aduna
haju sum ngai lan jita dam shele haju noi ka na lepe loi re haju chat pa yadri prime minister na nabi chat pa yalani hai home minister na aya bi thok yadri chan chan ko yadri si jo he ke to kani hangbra si ju ta jam da yare hai kan di horeng sagi bjp ki top me thola di don thingal ani kos khoi to bi ni ne ga don thingal ani noi to ni la je noi no ka to sin me yam director na film writer amana film ibada ne film dugi tangkhai di chale khoi gi ngai che ko loira ka to sin je khoi projam yam noi khange ko kar le ga hero me am thola kini don ga thin na ko ma sida ai khoi gi honorable prime minister nga nan lakpiram bodu mayam na pamisi miyang apa ma spiram de ha bodu sumna kangu ka hagala ke bo kuma nei na biu ne ga hagala mi ko khoi ju confuse ka sakale khoi na pam jari di mayam haira me phare afa haira me tawbuta bu khoi hajini dina lan ma chu bo twan thamakanda aran ma thok to mi du di khoi lem tharo ha bodu ha ninge justice ku to ne ha du ha ninge bo manipur drug ki oiba lo drug ki oiba sagi factory ma ko sajali ba illegal immigrant hajali mi am je ai khoi honor before December ki thaba ki manung da mangi jada ki December thaba nung jidra kano ayo sorry mamang thaba nung kano koi honorable home minister na pi ki bada illegal immigrant thok se koi report to bolu singa do buni moi hagi report to ke do tumi singa kano je tumi singa re china ai koi ka shu ngai oi de manipur je ang pa mayam lila mak ta ang pa dum yauri koi ju ko dum na koi ju kumai yengi ko kumai yengi ta utabu lila phajan biu sumang la phajan biu yengi babok mayam jing je makuta ising bottle pai ba adai kai no dum mai angam mora khoi phamalo to ju mora thangal lakbe onari ko adna film dugi wari paring do horen no selak da phajak ga di stage da phangu pot lang selak dum khoi wathok thok dum de thoi ba dum ko aduna sumang la sanabiri ba khoi adum angam thok mai sanabiu phajana director tawri ba dum direction to view den amana ngasagi khoi ngasagi kai ni writer oi bani pas phana writer dum oi view adu sai area da khoi ngak pani pa kana ta ga ngasagi khoi gi producer financier hai ta re ko paisa puthui bani pa je madi mangera tagera tongera ai bisa mang dre lo ni ko ji ama kai ki bi de ai bisa mangoi ji ni dikhai le ni kamai na manipur da popi lo ekar tarong mi thaba kun thaba nifu thaba pangsak thaba ya mung je tawon ko hai da warning to botan ne ko aduna lo shalak bada pulap amung lo pur lo khan mani na magi bisa thada bai chang je hosi ma warning ai leite ana bisa magi atong ma dum chendong le gani khali writer su nungairi producer su nungairi director su nungairi adu sanabiri bakang su nungairi ko yengta adu praja miyam na yengi ba babok singje khoi kumai pangyang ni yeng bani ga na khanbi ganu babok singi marakta yamna high intellect ko intellectual yamna gyan ta ba wari paring khangba niyom tuom khangba once amana mayon ilakka matam da ne ai khoi babok mayam gi badung ba ilam lakhini ko adugi area thon janing de aduna Paolienlal Hoakip ki lady bo thok simadi tasing na khoi na hajaning je only thing mark na te ko mark na te manipur thugai na basili ba dugumba mla taras ki mathak tai khoi chap chan action lokho batam moi humja khel ha lai tham jogi am ro okay am phasan thamigre khoi gi manipur gi integrity da khoi gi chauna phone na singnar iba khoi gi misak sing gi mathak ta khoi gi action lokhat pasi yamna mak tangai fadei thengmal labani ha wa phum ni ai mathang se ma da lak chege da aina lak chaning base khoi gi bot lepa ya han khre mla wa han khre khoi gi lower bani usik se yamna koi process se do hojik ta puthora ibani ma ki asoiba ranma mayam se but adubu 80% muk se koi gi jasan ba lower kan da koi gi hojik se khangak pani mak se karama minu ha ba gi pot se khangak pani adubu lairiba 20% khak ngara kan se da koi gi karamba step lokol kan da koi gi yelhomi indigenous people sing amade koi gi conflict sina so all ba sing sigi ngaklo wai gani safeguard wai gani ha ba se khantaba matamam khakti wara bani adubu hojik fawda khantaba gi pot se you the Bible Tari Preza Singna. Hariba Paolienlal Hoakip Masamak se Huigi 2024 September the Magna Ikiva interview Kakta Huigi Manipuri conflict Sigi Amatangariba solution Purang Nabigi Lambi se Union Territory Bibanatana Late have a wafam so phone Pongdo Kipes everybody. Pongdo Kip wafam the Bokta, Maduki action Amata Solokide. Handak Amok Huigi September 25 the Hosiki Hariba joint affidavit Pisan Matam da Huigi Ngasimak se NDTV Namaki interview Lower Matam the Zoo. Meitei And Thadou gi leader ani khangna mokoi magi mathakta khogi joint affidavit amakak thagalei basi masina tai base khogi maki amadi maki preza sing sina hauri be heu sing se nemthana ba gi pot amakhang ne wa phum khang so phongdo ki basule kamai thamininga sa chan base khoina brief si thadou khainga leite ko se oja ka puna habi gi bedu dai na supplement to jening mani ko moi si karama makhangi jiba no haira jiba moina count to usya da adu jiba amagi manung da part amang yaw part amang lei ko khoi sai padan moi je
पोसा अमा जीव अमा कंपेरिजन तौर मोसे याम कदी याम वांग था ओइन उदो लेबको आदो जीव अमगी मसादे याउजे पार्ट अमदी अदुगी टाइप दी लेब हाइतारे करम न हागर खोई ताय फनो जगपुर खोई हुई ममेजे हुई ममेजे दमे कंपेरिजन तौ याय हुई ममेजे खोई हलंगी परोदा खोई पारी गे तिंगमदो थादो गादो कोन मदो को टेप छमगा चप्पसु यादा पोरम लेबिने अदुगी पार्ट दो दी कंपेरिजन तौ याय अदुगा सामगी मपम ओइन मोइ कंपेरिजन तौ मोसे मतिक चा पोते नते कोइना हाइसी करिन नते को इजन चान को करिन नते टू फ्रैंक सिंग हाइना जाइतारगदी इशू दैट कोई मणिपुर हिस्ट्री की पुआरी से चाहे लिसांग चिना लेपदु पुआरी चाहे लिसिंग मरी मंगाई पुआरी लेजबा इपा इपुन थंबिरम बदु हिस्ट्री मैम लेजबा देन अखोइना इनिंग खा तमना मणिपुर से इनिंग खा तम लेबा अमो इन लेबा मतमदा लौखिब सकलोन ओरखिब सकलोन लाखिब परिंग मैम निजे मसिगी ओय परिम पुरम मैम निजे मसि मखोइना मुन खंगम चंगेबको अदन साइगी खोगी मोइदा चेलेबा कोक्सिमदी याम डेंजर ने दी मुंग साइ कपुन हाइबदुनेबा लोशल लगा मोसिंग यारगदी अपिक पोगेरा चोबोगेरा मोइना ngam एरिया दा लोशल लगा मोइना डोमिनेट तोरगा लेसिंग है पोना मनेबको अदु दागी एरिया दा खोइना कंप्रोमाइज तौगदरा नत्र खोइना डिफेंड तौदा क्वेश्चन लेबला इपोतिको अनु साइ एरिया सि दा मोइबु ngaklo पिबा ख्वाइदिं ngai पोसक खोनि यंग दोसे मोइना त्रिबम खोइ यंग तुइ जंगब्रा मोइना त्रि मोइबु ngaklo पिबि बिज kana hui hi है kana खोइ थिरम चंगिबको मोइसि politically ngalo piyo yaure then nakan namuk financially support oksum yaure nakan namuk daure amen na sagi daga khudi mokse pichino mim yauri buko masi kana ha bisko thidung change aduna sagi area da khoina yam kana hunna bangana wadana te tabuto mogi oba khalon sim de khoina yam ne khoi munna yengom changi ado then amana leba ama ing tap pang thai bi bi do leba ama ing tap peaceful leba dum state amata country mo hengai taragadi khoi with compromise ni akta matang lakta ga khoi thenobam chang eko thengnara ori orosin nama pallama khana matung nama khoi hana yob normal se pistu la khona chang eko adu hajira film sida nomai kana ma lep khre okay khoi la lo shele no khoi tupudi ar do khre leba still logic after 20 years 30 years 40 years matung da mona ke dokta ga kana ga si issues pi bungam ge aduna ai khoina hajani je as par law gi matung ina as par law gi matung ina ai khoina law na binding to leba khoi citizen mani khoi khoi ko adu as par law gi matung ina law na yadab thong yam tori kong sing je matam jana ma ji lo shong sang ge ko terrorist ki thabak tori kong sing si moi thada chana military action ko pani khang de military action to pani khang de ra law gi matung ina mo je pha pani khang de hat pani khang de ka pani to gom sang ge mo jin as par law gi matung ina drug makon sa kong sing je moi chona thinom sang ge mo sing je si thinom to taragadi chan end of day ekhoi manipur se one day khoi look pani duna hauji hori bana ha maya ma ekhoi community hai tare Meitei community so ojinu any kind of minority group me community so ojinu sik hori miron maya ma ngasi ke dore nishagi ipak ta ngasi maximum 90% ngasi tawrai se kana nak mai thon puchna khoi yeng changem ko masi nomai ka pak tra la na te ba drug ki laram chukela ibni khoi sikela siko ai ta drug ki makon jima khoi thugar hona de drug ka ba to ba khwaiding nak pa ma hai war ga ding sai haje ki bo polina ku te ba hana former DG obiram ba hana DG obiram ba khoi former DG obiram ba du mal pakrai ba LM khawte he was biggest was agoni pa mane ba manipur lengang na luna yadabani haina popi thabi yaro ena kathala isu ka mana lei phajabi tha ha ga lei ni no mama yim biu ko oda yim biu ko lei phajabagi thai ha ga lei bani pa do masi government action log die ba adu dena mana suna ka nang sai du ni sanna si ma le project phangena yau ji da ni pa ma ka tang chami na habi dong di phara ga si ene se pa la ga tang ga si phara jin thami ba si mi koi mi jing di adu lei phajabagi tha bani hai ba mi ka mu jing do kari silo khola ge ba su ma yam khoi noi te du na si khoi na politically hunna ba na te ko haina ba na te khoi politically yeng ga na khoi yeng han janing si peace oi hai ta ga di hai khoi thang du lam je ta seng na ma si manau gi marakta sai gi comfortable am da famina compromise so ya brum do na te ba si di ko ta seng na drug la ro mani pa du compromise to be agadra ba terrorist ki thok to ni pa du ko compromise to be agadra ba nongmai du ko nam ne kan da agi ko du nongmai nam ne kan da mokhong pa ga to bi nu khoi ma ya ba tam tri ba ko agi imung du agi ichi chan du phone na gang rep to kan da khoi na agi yum nu mai tha ge la kan da khoi na thabi ga no khoi khong pa kon no bi to te ba mai tha ge la ko ni pa do mai tha ba ya ro ko thimum chang thara ga na mai bu thot honam chang khoi na adu imang da ichan ni chi ma ya ma gang rep to khol du khoi na to bi nu khong pa kon no bi to te ba si asik lai bu sak se arai bu thok na te adu na khoi ha ni je peace amala khaita ra ga di ko chap chana masi thok ran to ga khaita ra ga di manipur mioi la contractor ko samning khare lai ba manipur gi miam praja sing je nungai henge ing ta phan ge development le henge na miam gi shoi pair lo gi ba du ba political leader sing do moi ma thau do thok to bi sing phai adu manung da broker of share mathomoi singom sangi ko lai ba ke dam jati gi dam ka sing na broker of share lai bi ko mu sing je mathomoi singom sangi makhoi bu instigate adi ko
ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯀꯥꯕꯤꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯀꯣ ओके याम फजन थंबिख्रे अखोगी प्रजासिंगना राइट सिनरकांद अखोगी जई मंगागे राइट से प्रजासिंगना सिनखिबने अदु इतारगदि प्रजासिंग सेंटिमेंट खंगना प्रजागे वेलफेयर की दमकता थबक तौबसी तंगाई फदबो मखंगनी ओरिबसी एमथा